Başından çağrı oldu o bile. Nasıl bir güzel atma. Söz boğaz begin, o nasıl bir güzel atma. Battır aka. Alınğanda qancha kun bo'lib qoldi O'skan aka? 3 kun bo'lib qoldi. Dostlar, жана Муса акадан келген данчак өзүм аттарын тартканы барып алдым эле. Муса аканын аттары тегиз баары сатылды. Дакан Ошко кетип, Оштон Россияга кетиптир. Бул мага келген. Берке Карагер аты Базар Коргонго кетти. Буйруса мына ушул данчакты сатууга чыгарабыз. Азыр мына тарап ээр токумду токуп бастырып нар жак бер жагын буту колун баарын маалыматын берем достор. Өскөн акем экөөбүз алганбыз. Пайдасына чыкса Куда кааласа беребиз. Иншалла жакшы нерсе, жакшы ээсин табып, жакшы тойлорго, чоң жыйындарга мине турган ат болсун деп калабыз. Азыр эч нерсени көрө элек данчак 4 жаш улак көрө элек. Азыр Өскөн ака эр токумдарды алып келген. Жаныбар бул жакта миллион 1-2 күндө көнүп калды эле буга. Турушун көрдүңөрбү? Аркасы. Бир акам айтат. Жантородону ала була кылбай аныңы жоготуп, серезниrak данчакты эле минбейсиңби ка? Данчакты жанынан көрүп келгем өтө зор дейт. Эми буну саткан алганбыз да, туугандар. Ортодо шерик менен келишип алганбыз. Эгер сатылбай калса, анда ойлонобуз. Калган. Вариант всегда есть дейт го. Мага достор, атты Өскөн ака токуду. О жерде канал бар эле. Бутун сууга салып келейин дейт. Куйушканда тура келбеди. Өскөн ака куйушкан. Бияка алып койдук. Кыска болуп калды куйушкан. Ат узун экен. Достор, анда эмесе бул аттын маалыматыны баштадык. Россиядан келген данчак. Булар 4-өө келген экен. 3-өө ургачы, жалгыз эркеги ушул экен эле. Мына убакыт өтүп чоңоюп ат болуп калды. Тайында келген экен. 4 жаш жаңасы. Аттын бою 1.58. Ден соолугу, путу колу баары таза. Азыр дагы көрсөтөм. Жакындан айландырып. Улак көрө элек достор. Бирок тарбиясы жакшы экен. Мен дагы минип көрбөдүм эле. Мына азыр минип көрүп атабыз. Мындай кичине аракетин көрсөтүп коюңуз ака. Турган багылып. Буну суутуш керек. Суутуп, улакка апарып, улагын уже чабып, тарбиясын бере турган мезгилге жетип калыптыр достор. Азыр аттын жанынан туяктарын баарын көргөзөйүн. Ушундай токтоңчу ака. Узундугун караңыздар. Узундугу дагы өтө узун. Аттын кабагы. Бул жака буруң деле. Алды ушундай турам. Аттын кабагы.
Мойны, көкіректері өте кенен. Бұттарына мощно тартпауын. Бұттары таза. Іш жағынан, сырт жағынан да тартайын. Машинада тартайын. Қандай? Малыматынды ұлатамыз. Нар жаққа бастырыңшы, арқадан да көрсетейін. Нақай достар. Адрес Нокенде, мен үйімде. Бұйырса кімге тура келсе келе бересіздер. Аттың бағасыны 300 000 кемі бар. Құдай бұйырса жақсы түшіп берем. Жақсы екен. Алып пайдаланса да болады, жақсылап тарбиялап, сыйға, тойларға, ұлықтарға менсе да болады. Тарбияда. Өскен ака, телефон номер сіз айтып қойыңызшы, мен азыр адырға кетем. Анысты телефоннан бұзылуда. 72 ме? 91-00-72. Мына ушул номерлерге чала бересіздер. Мен телефон егетір сөйлешкенде шум болып жақсы ұғылбайды. Келіп көріп соданы қыла береміз. Аттың тұрған тұрышы ушул достар. Азыр чынында Россиядан данчак алып келем десеңіздер, тайын алып келіш үшін дағы 250 000 сомдой расход болады. Даяр несі. Анан сөзсіз лайк басып қойыңыздар. Алла разышылық үшін. Ушул жақшы ат іздегенді бізді тұрғандарға жетіп барсын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Мұны қинабайлы тұрың әм. Ошанда бір мен күтіп қойдық әлі деп тұрбайлы кейін.